Hürmetli televizyon karavasalar, hürmetli konaklar efirde altın tirme tapşırığı hemen Nağim Nurgalin tapşırığı başlayayım. Башқұрт Республиканың мәктәпкә тиклем белем бирүнең 100 еллыгы. Ошол уңайдан алтын тирмәгә кунакка республикабызның әүдем балалар бакса җитәкчеләре һәм педагогия колледжларыннан кунактар бүген хәзер якындан танышып китәйек. Йоланан тайпылмай уң яктан башлап китәйек кайнагыздан. Найла Валеева, Киров районының 40-нчы балалар баксасында мөдир булып эшләйм. Үзем Учалы районы Оҙонкүл авылыннанмын. Рахмат. Рахмет итегез. Мин Яғафәрова Таңсулпан Сәйғафәр кызы булам. Баймак ҡалаһының Күбәләк балалар баксаһы мөдире. Үзем 2-нче Өткөл авылынан Баймак районында туып үскәнмен һәм 3 бала әсәһе. Хакмар районы улы үскән. Рахмет итегез. Мен Асқын районы Асқын ауылында Көк Сәскә балалар баксаһында тәрбиясе булып эшләйм 10 ел. Инде буна. Һәм минем 3 бәпесем бар үземдәге. Үзем Урмияз авылыннан. Афарин. 3 бәпесе бар. Молодец. Рахмет итегез. Мин Гизатуллина Клара Харис кызы, Аурғазы районы Сәмен авылында туып үскәнмен. Әлеге вакытта Башкорт дәүләт университетының Стерлитамак филиалы педагогика һәм психология факультетында деканның урынбасары булып эшләйм. Педагогика фәннәре кандидаты доцент. Мин Хамидуллина Назиля Рифат кызы, Салават районы кызымын, Әйле руынан. Әлеге вакытта Мәсғүт педагогия колледжында башкорт теле һәм телмәр үстерү методикаһын укытам. Мин Латыпова Рида Марс кызы, Баймак районының Өметбай авылында туып үскәнмен, Хакмар һыуын һаулаганмын. Әлеге вакытта Өфө күп профильле һөнәр бирү училищеһында башкорт теле укытучысы булып эшләймен. Hürmetli konaklar, әдірек ойын бұлғас, ойынды башлайбызды, шулай бит? Әдірбіз бі? Әдір. Тәугі балалар бақсағы үфілі қасан есі башлай? Кім бата? 1917 елда. Саққана хоңырақ түгіл ме? 19 елда. 19 Әйе, бақсағы 19 елда ішлей башлайым. 2 командалар бірге қысқырдығыз бөлі солай болды бит. 17-лік тәсін 19 тегетет бірге 19 тегетет. Мен бұны көрдім һәм ешеттім. Шоға көрі 2 командалар бірер тәнгі алғышлай бар қыздар. Бұл педагог язусы педагогиканы ұздалы фәнті білділеген кем екен ол? Каменский. Мына бұл елі 2 команда бар. Несіп кіна олма ян тенегі Каменский. Бірер тәнкі қыздар, бірер тәнкі әбілден. Афарин. Балай тегізгіна кеттігі де бет. Тәттер бұл олай. Мұстай Кәримдің ұқытусы машиғыры кімге бағышланған екен? Ері бар бетінде? Кейін ұқытусым шында айнарлап. Исім фамилия бар ол. Чешме районы Келәш мәктәбі директоры ұқытусы. Искәне білік мұл тақта? Нәби Усмановқа бағышланған олды. Алқышлайбыз қыздар. Бұл ғырау енді ұқытусылар үшін матбуғат басман есік атала ол? Башқұртыстан ұқытусы. Үйлесіп қоңыз бірге етегізді қойылды. Башқұртыстан ұқытусы әлбетті. Алқышлай бұдан енді. Ұқытусы ғудының синонимын әйтігіз. Тәрбиясы. Тәрбиясы? Бара. Білім берусі. Бара. Остаз. Мана. Баймақтары мүтбайдар етті. Остаз қанда? Мәғрифәтсі. Дұрыс. Афарин, 2 команда қала ұсын көңілден бірер сәңгі қада. Башқұрт әлиф бағаның лингвистик дидактик негіздерін ішкәртуға көп күш салған шәхіс кем екен ол? Аюхан. Дұрыс, Аюхана. 1929-1960 елдарда ол төдеген әлифба китабы төп оқу әсбабы бұла Закир Аюханов алқышланы ғыбет. Афарин. Білім, нұр, білмеу, хур. Бір таңқа әздік алқышлайымыз. Рәми Ғарипов есімінінде оқу юрты юріті. Гимназия Рәми Ғарипов есіміндегі. Башқұрт гимназия. Бірер тәңкенді алқызлайыз қыздар. Аға
Тас түгел япраклы, тун түгел Китап, Эй, бұны неме арап тұрады? Китап берер тәңке қыздар. Бұна сөйлесіп қойдыңыз мәне қорымы бар. Мен мұна бір қалды ете алмайым. Бұл құрауды енді Хәдият Дәулетшінаның романы. Берер тәңке қыздар алқышлай бұр. Бұны біләгіз мекен. Кім ол Фәниясын Булатова? Үстереүсе технологияны біздің Башқұртыстанда башлап индіреусе һәм альтернатив әлифбаның авторы. Башқұрт тілі дәрістер несек алып барға ол негет алған. Баймақ қызы. Бір тәңке хелге алынды қыздар. Бұна Салауат Юлаевтың харби дәрәжі әкім ол. Бригадир. Кім? Бұлғадир. Бір тәңке қыздар жынма жоқлай баштаны. Үміт байдар қыздылар, үміт байдардың қыздылар, олар қызға бітті. Бүгінгі замандың билдәлі сәсәния хекім. Розалия Малайға тәрбие беріп, ил тәрбиелейхің, қызға тәрбие беріп, неме тәрбие? Ир тәрбие. Yok, bunda rifma yok. Milla, dürüz, afarin. Бuna Башқұрт халық балалар ойындарын туплаған ғалим кім екен ол? Ишмұхаммед Ғалауиддинов. Дұрыс, афарин, екі командаға бірге алсын. Афарин, әді алқыз бәрі. Афарин қыздар, мен ис кетті езді ғадға. Афарин, сынапта, бұна қада тәңкі анай бір. Дұрыс еуаптар, вик матур, толы еуаптар болды. Ханап кетейік, башлайық оң яқтан. Шылай бет. Бірәу, икәу, үшәу, дүртәу, би әшәу, алтау, етәу, хигіз. Туғыз, 10 бұнан алып үші сағамын. Берәу, икәу, үшәу, дүртәу, бишәу, алтау, 11. 11-ға 11. Қазір әлігі тегіз бар ағыз, дұслық бар. Алдан хелешіп қоймағайны бұзма? Хелешкейні. Бұлайық. Бірге яшейді. Зәйні бейіш бар мәлі ол? Дұс бұлайық. Нәйлі ханым, түділмәй олтыра өдіне қырқынсын, балалар бақса хақында несеккіні хейлейім деп еді. Әйтігі Нәйлі ханым еден башап кетейік. Қырқынсы балалар бақсаһы да мен 2007 елдан алып эшләйм. Бүгінгі күндә безнең бақсала 6 башқұрт төркеме бар, 5 урыс төркеме бар. Бик матур гына эшләп киләбез. Балаларыбыз телде белә, музыка етәксеһе, биюҙәр өйрәтә. Балаларға телде белеп үсеүгә, рухлы булып үсергә дәрт бирәбез, көс бирәбез дигәндәй ата-әсәләр теләк менән йөрөйҙәр ул төркемдәргә. Бөтен төркемдәрдә лә матур итеп башҡорт телен белгән тәрбиәселәребез эшләй. Улар көндән-көн үзләренең эшен төрлө алымдар менән кызыклы итеп эшләргә тырышалар һәм балаларны кызыксындырабыз төрлесә итеп. Төрле экскурсияларга Өфө буйлап йөрөйбез һәм кала буйлап, район буйлап төрле конкурстарда бик әүҙем катнашабыз. Мостай Кәримдең 100 йыллыгына без Мостай Кәримнең кызы Әлфия Кәримова менән бик кызыклы, бик матур, бик фәһемле дип әйтәйем, кисә уҙғарҙык. Бер байрамдардан да ситтә калмай республика көнөнә лә төрлө сараларҙы әҙерләп балалар менән бергә төрлө сараларда катнашырга тырышабыз. Афарин, рәхмәт. Мына балалар бақсасында булырға тура килде. Нисәләр ел элек шул вакытта сынапта онда рух һиҙеләйне, башҡорт рухы сынапта тәрбиә һиҙеләйне. Һәм дә бик матур балалар баҡсаһы иде. Шулай бит инде. Әйе, балаларга ул өйрәтеп кенә түгел, тирә йүнде лә матур итеп матурлау ул балаларга тәрбиә бирә. Шуның өсөн без тирә йүнебездә матур булһын, телебез дә матур булһын, бар яктан да матур итеп балаларга улар шуны күреп үсеп үзләре артабан дәвам итһен дип тырышабыз. Ой, Афарин, рәхмәт, рәхмәт. Әйдә, рәхмәт итегез. Һеҙ тыңлап китәйек. Безнең Баймаҡта күбәләк балалар баҡсаһында ла эштәр бик күп башҡарыла. Бездә лә инде 12 төркем, уларҙың 6-һы башҡорт төркеме, 6-һы рус төркеме тип атала инде. Һәм ул рус төркеме араһында 2 төркемебез инде. Телмәре насар үҫешкән балаларға асылған төркемдәр инде. Унда безнең үзләрен яратып башҡарған белгестәребеҙ эшләй. Шул балалар менән күп эштәр башҡарыла инде. Дефектологыбыҙ бар, уҡытыусы логопедтар үҙ эштәрен башҡаралар. Һәм әйтеп үткән белән 2009 йылдан алып ошо Баймаҡ
Күбәләк балалар баксаһында эксперименталь майдансык эшләй инде. 12-нче елда, 2-нче асылда, хәзерге вакытта инде 3-нче майдансык. Һәм унда безнең тәрбиячләребез дип әйтәйгәндә күп кенә методик әсбаптар сыгардылар. Һәм ул үзебезнең баймак ягын өйрәнүгә багышланган инде. Һәм ул безнең күп кенә үзебезнең заурали дип әйтәбез инде тәрбиячләренә күп зур ярдәм инде. Шуга басым яһап эшләйләр. Һәм әлеге вакытта инде безнең Закия Гөләхмәт кызы менән бәйләнештәбез. Ул безнең иҗади төркемебезне җитәкләп килә һәм әлеге вакытта авыр гына тема инде безнең майдансыгыбыз. Нимә дип әйтәбез, мәгълүмати коммуникацион технологиялар ярдәмендә мәктәпкәчә яшьтәге балаларның коммуникатив һәләтләрен формалаштыру дип атала инде. Һәм унда безнең тәрбиячләребез үзләре әкият төзеп балалар менән мультфильм төшерәләр башкорт телендә, төрле милли уендар булдырып, үз эшләрендә шул уеннарны кулланалар, осталык дәресләре күрһәтәләр. Өфе нинди генә ярак булһа ла, улар ошо Өфөгә килеп төрле конкурсларда катнашып, үз осталыктары белән бүлешәләр инде. Менә шундай эшләр бар бездә. Рәхмәт әлегә. Әйдәгез, тыңлап китәйек. Безнең Аскын районында 17 балалар баксаһы бар. Һәм 89 педагог эшләй ошо балалар баксаһында. Әлеге вакытта белә байрам алдыннан ала бер хак. Кышлау авылында безнең яңа балалар баксаһы асалар 60 урынлык. Һәм тагыла киләһе елга Күбязм мәктәбендә балалар баксаһы төзелә башлаячак. Алла бирһә бит. Алла бирһә. 1935 елда безнең Аскын районында яслилар төзелә башлаган. 1960 елда һәм 1981 елда балалар баксаһы төзелгән. Һәм бу әлеге вакытта Кояшкай балалар баксаһының зданиялары булып тора. Безнең районыбызда 3 зур гына балалар баксаһы бар. Һәм монда бик күп балалар йөри һәм әлеге вакытта быелдан ошо 3 балалар баксаһында ла берәр төркем башкорт теле төркеме итеп эшләнек. Һәм әле иң бәләкәйдәр бына йыйдык. Мин иң бәләкәйдәр менән эшләйм. Кескәйдәр төркемендә һәм башкорт теле өйрәнә башланык. Күксәскә балалар баксаһы. Күксәскә, ул кайда? Күксәскә Аскындың үзендә. Аскындың үзендә. Ә менә урындар менә нисә конга вакытта? Урындар җитешәме, җитешмәйме? Урындар Ата-әсәләр канәгать, нисә? 3 яшьтән 7 яшькә тиклем безнең балалар сиратта тормайлар. 3 яшькә тиклем безнең балалар баксаһында 120 балага әлеге вакытта урын юк инде 3 яшькә тиклем. Алтын тирмәгә килгән кунаклар безнең күстәнәстәр алып килделәр. Я булма йыр мул, бейеү мул, шигырь мул. Бuna балалар белән эшләгән әлбәттә күстәнәс балалардандыр түләйм. Балалар йырлайдыр, балалар бейдер, шулаймы? Әйдәгез, әйтеп китегез, кемдер йырлаясак, кемдер бейәсәк, тыңлапмы, карапмы китәйек? Мәктәпкәсе төркемдән Шамил һәм Искәндәр йырлайҙар. Ой, афарин. Бuna бит кара, нисек йырлайдыр? Китәсме? Һездән дә күстәнәс бар тишкән баймактан күстәнәс бар. Бездән килде мәктәпкә әзерлек төркемендәге малайыбыз, килде ошо Фазыл була. Мин башкорт балаһы дигән йыр менән. Фазыл? Беләм мин Фазылды. Фазылды белмәгән кеше бар баймакта. Фазыл, мине тыңлай бер, рәхмәт Фазыл. Егет хузе бер булай бит әткән хузе аткан ук батыр буларга тырысы бер ниндәй дә курккан юк. Мин башкорт балаһы Уралда төннән булам, дәртлемен, рухлымын, изгелектән мин калам, дәртлемен, рухлымын, изгелектән мин калам. Афарин Фазыл. Рәхмәт. Улай акыллы бул, бәхетле бул. Молодец. Безнең
Көксәскә балалар баксаһыннан Файзуллина Мәриям үзенең әсәйемә дип аталган йыры менән сыгыш яһай. Ни өчен был йырды без һайланык? Чөнки тәрбиянең төп башы ул гаиләнән башлана. Гаиләнән башлана. Тәмле аш пешерә минем әнием. Матур гөл үстерә минем әнием. Иң уңганы иң остасы иң матуры минем әнием генә. Иң уңганы иң остасы иң матуры минем әнием генә. Рахмәт. Мына бит, несе кәсәйләргә мөхәббәт тәрбияләгән. Гомумән, илһөярлек тәрбияләгән. Күренеп тора. Рахмәт. Хөрмәтле телевизор караучылар, хөрмәтле уенчылар, хөрмәтле кунаклар, беренче тур уштымнан бетте. Алда икенче тур безнең белән калыгыз. Тагы да кызыграк буласак. Фабрика «Серафимовская пушинка» предлагает широкий ассортимент перопуховых изделий, одеяла, подушки, перины, верхней одежды для взрослых и детей. Принимаем перопуховое сырье. Продукция представлена в торговом центре «Башкирия» Lifestyle Центр. Башкорт энциклопедияһы гыйльми нәшрияты Башкорт энциклопедияһының 7 томлыгын русса, башкортса һүзлектәр һәм башка популяр гыйльми басмаларны һатуда тәкъдим итә. Өлкән әдиптәр һәм әдәбиятка яңа аяк басучылар игътибарына. Нәшрият тиз арала ижадыгыз тупланган, һез теләгән форматтагы китапты бастырырга ярдәм итер. Белешмә өчен телефон 251-02-27. Безнең адрес Өфе калаһы, Революция урамы 55-нче йорт. Хөрмәтле телевизор караучылар, хөрмәтле уенчылар, икенче тур. Беренче тур әйтеп китүемчә кем сосорак дип аталга, икенче тур кем башлырак дип атала. Ике командалы бериш килгәс, тигез килгәс, кемдән башлаyak? Әдәбият утырас аскандар һеҙҙә башлайбыҙ. Өлгөрмәслек ашып бал ҡоро, юкәләрҙән һыҙылып бал тама. Юкәләрҙән һыҙылып бал тамғанда, ҡулың барыр нисек балтаға. Кемнең шиғыр юлдары бар? Варианттар ҡыҙҙар: Назар Нәжми, Рәми Ғарипов, Рауль Бикбаев, Рәшит Назаров. Рауль Бикбаев. Кем тинегеҙ һеҙ? Рауль Бикбаев. Дөрөҫ әйттегеҙ, алҡышлайбыҙ Рауль Бикбаев. Бына бит афарин. Башҡортостандың халыҡ шағиры Рауль Бикбаев әйткән. Дөрөҫ ҡыҙҙар, өстән ҡайҙыҡ. Һайлайбыҙ. Халык ижады. Халыҡ ижадыны яратабыҙ беҙ. Нисәтән өс бит инде. Өс нейле ҡарын өстә алып ултырғанда нимә инде әҙер беҙ нимә. Борон башҡорттар туй йылыһында ошо бутҡаны әҙерләгән. Туй йылларын беләгеҙме яҡшы? Нигеҙ бутҡаһы, ҡарға бутҡаһы, һөт бутҡаһы, төрткө бутҡаһы. Арға түгел инде. Кем? Төрткө бутҡа. Һеҙ нисегерәк күҙ алдына китерәгеҙ ошо төрткө бутҡаһы? Бына беҙҙә йыллар бар. Сыбыртҡы менән ҡыуы тигән туйҙа. Шулай бит ҡоҙаларҙы. Еп менән генә бәйләйһең дә, бына был ысынлап та алдыҡмы шул вариантты ҡыҙҙар? Шулдыр ул төрткөләп ҡайтаралар. Һәм һеҙҙең вариант ҡыҙҙар, бына мин һеҙгә итеп ултырам бит. Шунда һеҙ һөт бутҡаһы тиһәгеҙ. Дөрөҫ булмаҫ ине. Төрткө бутҡаһы дөрөҫ. Өстән ҡәһәҙлеккә апарин. Ҡунаҡтар ҡайтып китер алдынан бешергәндәр икән, һайлайбыҙ. Тәбиғәт матур. Өстән кәминең ҡулда ҡыҙҙар. Боронғо Греция менән Римда уны Тәңре тарафынан күктән төшөрөлгән илаһи ризыҡ дип иҫәпләгәндәр. Кешенең аҡылын, зиһенен камиллаштырыусы, дәрт һәм илһам уятыусы ниғмәт булараҡ ҡабул иткән һүҙ нимә тураһында бара? Ниндәй ризыҡ тураһында? Дөрөҫөрәге бит. Зәйтүн, бал. Зәйтүнде аңлайыҡ демәкәне. Икмәк, алифки була инде. Май. Һәм һеҙҙең яуап бал. Дөрөҫ тиә ҡурҡып әйтәгәҙ. Өстәнкә һеҙҙеке. Тарихи сығанаҡтарға ҡарағанда, боронғо Греция һәм Римда бал ҡортон изге йән иһә тип иҫәпләп, уның рәсемен мәмерйә таштарына, һауыт-һабаларға, ҡәбер таштарына сүкеп төшөрөр булған. Әүәлге заманда бал ҡорттары тоғролоҡ һәм ҡарманлыҡ символы булып торған. Алҡышлайбыҙ, афарин! Һайлайбыҙ, өмөтбайҙар. Фән. Фән. Өстәнкә бит. Өстәнкә. Был гәзит
1924 елда Надежда Крупская тарафынан ойыштырыла. Тәугіл басма 3 октябрда сыға һәм уны миллионлаған оқытусы оқый. Бұл газет несек атала? Педсовет, учительская газета, знание, оценка. Һәм бұл газет енді ол... Учительская газета. Диндігді естің қайдықы. Алқышлаймыз қындар. Дұрыс, учительская газета. Хайлайбыз. Кеше һәм йәмғият. Ойша, бұл шоңейді. 2014 елда Урал Батырдың исемен Көк Еді есіміне берге теген тәқдим менен БДУ-ның учалы вәкиллігі сығыш яғайны. Шылай итеп, халық ара Көк Еді есімдері каталогында яңы йондыздар барлыққа келді. Урал Батыр тип атала ол ғырау. Қайғы йондызлықта Урал Батыр йондызы. Варианттар арқысақ йондызлығы, етіген йондызлығы, Пегас йондызлығы, Цифей йондызлығы. Пегас, енді Пегас. Һәм неметіп еттігі? Пегас. Бұна бит неметіп еттілер. Үстен қайты күдірі. Пегас йондызлығы. Урал Батыр йондызы, Пегас йондызлығында. Афарин, хайлай бұд? Тарих хайлай. Қадыр тарихта қалағы дейінде, тарихта алғас. Баш қалала. Несенсі елда яңа арифметика һәм тіл мәктәбі асыла. 34. 34 болды. Дүрт өтті, қаралы. Ана? Бұнан 205 ел елік, 1734 елда баш қалабызда яңа арифметика һәм тіл мәктәбі асыла. Бұнда балалар башланғыз дүнияуи білім ала. Арифметика дәрістерінде исәп кисапқа, тіл дәрістерінде оқу ядуға төп иқтибар берілі. Афарин қыздар. Хайлайбыз. Спорт қалды. Олимпия байрағында 5 қуылса хүретленген. Ол неме аңлата? Бұна фотоны көрәгіз бетінде. Немен аңлата? 5 түп олимпия ойындары ма? Ер шарының 5 қитғағы. Дәулеттер бөлдемлігі әлі бұл ма? Спорт. Ер шарының 5 қитғағы. Алтыншығы yok çünkü артикала онда yaşamıyorlar енді. Ер шарының 5 қитғағы, зәңгар төті Европа, қара төт Африка, қызыл төтлі қолса Америка, қарығы әлбетті Азия, яшіл Австралия, ебілма Башқұртыстан. Мәдәниет. Башқұртыстан телевидение архивында болмаған фильмді білдірәгід. Айқызы бар ма? Бар. Сируси. Бар шекілі. Қаранығыз ма телевизор? Қазина. Қарғылақ. Фильм хақында өз бара қыздар. Қазина тұғында. Шunu айтып, бізден жауапты мен. Қазина. Нишлеп қазина екен ол? Сөңкі қазина ебет. Дөрек жауап, сөңкі қазина. Сөңкі қазина ол фильм түгел, ол Башқұртстан телевизияның ұзақ елдар барған тапшыру. Қыздар ханай бұд мүтәнкі? Диндігді. Ой, бұнда әйткәнде әр бір тәнкі бірер мың. Понедельник келіп ақсан алырға дәрем? Бірәу, икәу, үсәу, дүртәу, 22 тәнкі қыздар. Сәнден көрек білеғі мәдірәк ме? Шылайық. Әймі? Бірәу, икәу, үсәу, дүртәу, ешәу, алтау, етәу. 23 тәнкі қыздар, апарин. Қазір Үміт Байдарды тыңлап кетейік. Үміт Байдар түзмей ұлықтыра, бұна. Үміт Байдар, өз едіға? Әлігі вақытта айтып кетуімсе, Өфі көп профиллі hünerler бері училищеһендә эшләйм һәм бында безнең 15 юнәлештә студентларны төрле һөнәрләргә өйрәтеп сыгарабыз. Бында безнең мәктәпкәсә белем бирү бүлегендә 50 урын ел һайын бюджет урыны бүленә һәм монда безнең ошо балалар баксаһында киләсәктә безнең балаларны тәрбияселәр укып сыга. Әлбәттә, мин онда башкорт телен дәүләт теле буларак укытам һәм онда тагы безнең туган тел буларак укытабыз һәм профессиональ юнәлештә башкорт теле. Менә быелгы елда безнең онда яңа директор Баязитов Сантимир Биктимирович ошо юнәлештә төрле эшләр алып барыла һәм безнең ошо башкорт телен укытуга балаларды киләсәктә ошо юнәлештә үз телен, халык педагогикаһын белеп үстерүсе киләсәктә тәрбияселәр тәрбияләүгә моны зур
игътибар бүлә. Һәм быелгы елда гына безнең уку елында унда бәләкәй балаларды киләсәктә мәктәпкә әзерләү, уларның төрле яктан үсешен тагыла яхшырту максатында бездә дар дигән академия барлыкка килтерелде инде. Был балаларды үстерүче академия. Һәм унда безнең тәҗрибәле педагогтарыбыз, укытучыларыбыз ошо балалар белән шөгыльләнә, уларның интеллектын үстерү, физик яктан да үстерү, уларның һәр яктан мына ошо үстерү өстендә эшләйләр. Унда балалар баксаһында йөргән балалар да, былай балалар да килеп шөгыльләнә ала. Һәм безнең студентларыбыз да шунда практика үтәләр. Һәм шулай ук безнең ошо мәктәпкәсә белем бирүдән тыш тагы башлангыч класс укытучыларын, физик культура укытучыларын, адаптив физкультура укытучыларын һәм шулай ук парикмахердар, ашнакчылар һәм башка юнәлештә студентларны әзерләп сыгарабыз. Афарин, уңышлар изге. Рәхмәт. Безне тыңлап китәйек. Әйдәгез. Мин әйтеп киткәнемчә, Мәсгуд педагогия колледжында эшләйм. Безнең колледж инде 90 ел, бына быел ошо көндәрдә безнең колледжның юбилее. 90 ел инде Башкортостандың төньяк көнчыгыш райондарын башлангыч класслар укытучылары һәм тәрбиячеләр белән тәэмин итә. Бурындан билдәле Уку йорты. Әйе, бик күп билдәле кешеләр сыккан безнең колледждан. Шулай ук безнең колледжда техник программистлар укыйлар. Көндезге бүлектә бар һәм ситтән торып уку мөмкинчелеге бар инде. Шулай ук яхшы уку өчен студентларга барлык шарттар булдырылган. Дөйем ятак, бына бөтә 100% студентларга райондардан, Авылдардан Салават районы, Кыйгы, Дуан районы, Балакатай, Каридел районыннан бардар. Силәбе өлкәһеннән безгә күп килеп укыйлар. Бына һуңга арала хәзер Иглин районыннан да килә башланалар. Студентларның буш вакыттары бөтенләй юк дип әйтергә була инде. Спорт түңәрәкләренә йөриләр, спорт секцияларына йөриләр. Шуннан драма түңәрәкләре бар. Вожатыйлар мәктәбе бар, звездный дип аталган. Был безнең вожатыйлар мәктәбе Башкортостанда гына түгел, бөтә Рәсәй кимәлендә билдәле инде улар. Бездән студентларны шылтыратып һорап алалар, безгә ебәрегез үзегезнең студентларны дип. World Skills яшь профессионалдар конкурсы бар бит инде. Шул конкурстан ситтә калмайбыз. Шулай ук мәктәпкәсә белем бирү бүлеге анда безнең актив катнаша. Башлангыч класслар укытучылары буласак яхшы призлы урындар алып кайталар. Мәдәният йорты менән бик тыгыз бәйләнештә без студентлар унда күбеһе йыр, бейеү менән гитаралау уйнау һәм башка түңәрәкләргә йөриләр. Башкорт дәүләт университетының Стәрлетамак филиалы педагогия һәм психология факультетында эшләйм инде әйтеп киткәнемчә. Безнең факультет зур тарихлы факультет, инде 40 елдан артык эшләй. Ошо елда 14-16 мең тирәһе уже выпускниклар сыгарылды. Факультет 3 юнәлеш буенча әзерләй. Беренчеһе психология һәм педагогика, психологлар, социаль педагоглар дип аталалар инде. Икенчеһе башлангыч класс укытучылары һәм тәрбиячеләр. Мына ул начальное дошкольное образование дип атала, 5 ел укыйлар, бер юлы 2 специальность алалар инде. Башлангыч класс укытучысы булып ташлый алалар, тәрбияче булып ташлый алалар. Безнең магистратурала бар, бакалавриатта, аспирантурала. Мына бакалавриатта бетерәләр дә 100% тиһәмдә була инде, ялгышмам, магистратурага киләләр. Магистратураны бетергәч без уларга рекомендация бирәбез инде, аспирантурада укый алалар. Факультеттың үзенең общежитиеһы бар. Бөтә студентларда 100% общежитиега урынлаша алалар. 2-3 урынлы бүлмәләр, анда бөтен шартларда бар инде студентларга. Тәрбиячеләр әзерлегәс, без тәрбиясе бит инде төрле яктан әзер булырга тиеш. Шуңа күрә бик күп түңәрәкләр, спорт секциялары эшләй инде. Безнең выпускниклар 100% якын эшкә урынлашалар. Хәзерге вакытта психологлар бик күп кирәк, шуннан бик күп китәләр инде Росгвардиягә, МЧСка. Шуңа күрә бездә егетләр күп укыйлар хәзер. Хәзер менә күрдек, уларның балалар нисек бейдер, йырлайдылар. Ой, малайлар аны, вообще. Хәзер нисек күстәнәс? Алып килдек. Нимә? Карайбыз, нимә тыңлайбыз? Ягез. Мин 4-нче курс студенты Нуреева Гөлсемде килтердем, ул бейәсәк. Йөрәгеңдә яндырмагас,
сыйу буламы хыйу Хөстірләр тәйімді Хөстірләр тәйім Хөстірләр тәйімді Хөстірләр тәйім Батайым сәбірі дұрып Несіп тұрайып түрел Батайым сәбірі дұрып Несіп тұрайып түрел Үстімдегі сырдарымды айтып берейім еді Үстімдегі сырдарымды айтып берейім еді Хөстірләр тәйімді Хөстірләр тәйім Хөстірләр тәйімді Хөстірләр Афарин, рахмат. Әстәрлі тамақтар да бейу хет болмай бит инде олым да. Бейу, бұнмен спорт. Күйлеп тұрам. Біздің боласақ тәрбиесі Гүлдәрия Турушева башқұрт халқының Бүриян қызлары бейуін бейіп көреді. Бүриян қыз, яңғыды башқараса. Ие. Мына бетнесе, мына башқұрт қызлары шулай матур бейірге тез. Афарин Гүлдәрия, оңыстар еңе, оңыстар. Компания «Башкирский гусь» предлагает мясо гусиное, вяленые и копченые деликатесы. Принимаем перопуховое сырье. Продукция представлена на центральном рынке по адресу город Уфа, улица Цурюпы, 97 и в торговом центре «Башкирия Лайфстайл». Базар номер 1 по адресу город Уфа, улица Менделеева, 205А, а также на сайте bashguсь.ru. Тәнка біздің 23-ке 23 болды шулай бете бет. Демек, хет алдан сөйләшіп қойғанса, достық еңді. Афарин. Баланы бишіктен тәрбиелерге керек деп сөйләшіп кетті, хатта қарында сақты ашылай бет. Бұна ата-әселерге бала тәрбиелеуде, қазіргі вақытта ненде керек кәңіш тәрбиелеріне? Бұна әйдегі дәлі тыңлап кетейік. Законға ярашлы бетінде ата-әселер тәугі педагогтар болып тұра. Шуның үшін ата-әсе ең тәугі негізінде өйінде ғайлелі хала балаға. Физик тәрбие, психик, аң қыуән үстіру, ғәхілетті ата-әсей берігі теш. Хәм енді балалар бақсағы, мәктәптер енді ол үсешке ярдам сарахана болып тұра бетінде. Шуны ата-әселердің аңлауы керек енді. Келі бақ қысқына? Келі Хәм де енді ата-әселерге тілектері бек зор енді. Олар өз балаларына вақыттарын көбірек бөлхіндер енді. Хәм өз балаларымнан әкеттер оқып, китаптар таныштырып, ойындар ойнап, планшет, телефон қолдарына беруге керекмейді. Біз баласақта әкиет тыңлап өттік. Атай өлесейдерден. Исламта әдірмен өлесейдер көп рөл ойна. Әсейдер атайдар қырғашқа кете көп кіна вақытта енді бізге өлесейдер келе. Балаларды олар алып келе, олар алып қайта өдістерін алғандар. Коллегамдың көзіне қосылып, әйтерінім балаларды бәлекей теп, бишікте генә ята теп тоқтарға керекмей. Шунда бишік йырларында йырлап, түрлі хүрәттер хәзер күп, шуңа ул хүрәттерді күрһәтеп, мана был ағас имән ағасы, бұл ағас қайын ағасы теп, баланың яқшы кәйефі вақытында бір нисә генә минутлық болғала балаларға білім беру, ата-әселәр үзләре бала менән бір яшкә тиклем ултыралармы, 2 яшкә тиклем ултыралармы, шул эшләрде эшләһәләр, без мана законга ярашлы беренче баскысы булып торабыз белем бирүнең, улар безгә белемле булып киләләр. Без ул белемгә таянып артабан өстәйбез генә уларга ул белемдәрне уен аша, төрле уендар өйрәтеп, төрле халкыбызның төрле мәкалдәрен кулланып, ялларын кулланып, төрле сараларга өйрәтеп, аларда артабан без шул белемдәргә таянып, артабан эшебезне дәвам итәбез. Балалар менән шөгыльләнегез, вакытыгызны йәлләмәгез. Вакыт юклыкка Мин үзебезнең нидә ата-әселәр йылышында әйтәм. Һез балаларны менә фатир алам дип, аксаны аксартын, акса эшләйм дип сапмагыз. Һез балаларыгызны матур дип тәрбияләгез, улар һезгә үзләре алып бирерлек итеп.
Тип әйтәм. Ул ысынлап та матур итеп тәрбияләһәң, ул бала тормышка әзер булып, үз юлын табып, матур итеп уларга ярдәм итә алырлык итеп тәрбияләгәндә, вот шул тәрбия дөрестер дип уйлыйм. Алтын һүзләр, рәхмәт. Ахла бармы әйтер? Ысынлап та ул бына бала тәрбияләргә әлеге вакытта ултырып кына нимәләр һөйләп, нимәләр аңлатып ултырырга вакыт юк. Аны ничек тәрбияләргә була? Мәсәлән, балалар баксаһына килдең, икенче этажга менәһең, баскычта менәһең, һанайһың. Китеп бараһың урамдан, кайтып бараһың мәсәлән өйгә. Карайһың агастарда ниндәй агас, ниндәй төстә, әле ниндәй мизгел. Шунда вакыттарда гына ниндәйдер тәрбия биреп алырга мөмкин. Безнең менә факультетта студентлар исследование тибәтәйем инде алып баралар. Шул тикшерүләр моны нәмә күрһәтә инде. Тәртип бозу сораклары күбрәк ял көннәрендә, ял сәгатьләрендә барлыкка килә. Шуңа күрә менә беренче безнең ата-әсәләргә шундый кәңәш биререм инде, балаларның ял сәгатьләрен оештыра белергә кирәк. Бөек безнең язучы педагог Мустай Кәримдең шундый һүзләре менә йөрәккә сеңеп калган. Әлеге вакытта Олатай Оласей академиясы ябык дине ул. Менә шул дөрес. Хәзер караусы юк. Яшьләр бит инде тиз генә гаилә төзиләр дә аерылып сыгалар. Олатай Оласей ерак, үзләре эштә, балалар үз-үзләренә бирелгән. Шуңа күрә менә минең кәңәш инде ял сәгатьләрен оештырырга. Балаларга аларның кызыксынулары исәпләп төрле түңәрәкләргә, секцияларга менә күбрәк йөртергә. Рәхмәт сезгә. Сезгә эшегездә зур уңыштар, балаларны дөрес тәрбияләп, үзләренең вакытларын үзләре оештыра берлек итеп тәрбияләп, матур итеп уларны тормышка өйрәтүегезгә рәхмәт билгеһе менән без сезгә үзебезнең күстәнәсебезне бирәбез. Зур рәхмәт. Һәм әлбиттә каршы командаларында аны күреп торам бүләге бар, күстәнәсе бар, шулай бит кызлар әйтәгез. Мин моны күрше командага бүләккә үзем язган китапта алып килдем. Бу балаларның ял сәгатьләрен оештыру дип атала инде. Буның ярты өлеше педагогик өлеш, мин язылган ярты өлеше психологик ярдәм. Аны минем укусым Ләйсән Фәрит кызы язган инде. Китапның исенә безнең факультет турында буклетлар алынган. Сезгә файдалы булыр дип уйлыйм. Балалар баксаһында һәр вакыт кәрәк, хәзерге көндә бик кыйммәтле һаналган дип әйтәйем, әле актуаль булган уен алып килдем. Рәхмәт. Һәм катумка. Һәм бына инде безнең студентларыбыз үз кулдары белән эшләгән ошо матур шкатулканы һезгә бүләк итәм. Һәм менә һез тәрбияселәр баланың иң үсешә торган усурын, менә 2 яшьтән 5 яшькә тиклем бала һәрбер нәмәне губка кебек үзенә һеңдерә. Менә ошо вакытта һез улар белән эшләйһегез. Шуңа күрә тәрбиясегә зур бурыстарда аткарып сыгырга туры килә. Менә шундай авыр эшегездә һезгә уңыштар, киләсәктә балаларыгыз һәр ердә үзен күрһәтерлек итеп, мәктәпкә яхшы әзерлек белән барлык итеп эшләргә ятһын. Уңыштар гына һезгә. Афарин, матур һүзләр булды, киткес. Рәхмәт сезгә, кызлар. Килгәнегез өчен. Уңыштар сезгә. Иңел булмаган эшегездә. Уңыштар исәнлек һаулык әлбиттә. Инде байрам бүләкет була, шулай бит. Менә безнең Серафимовский казмамыгы фабрикадан шундай мендәрдәр кызлар сезгә. Әлбиттә, Башкорт энциклопедия гыйльми нәшрият комплексынан шундай энциклопедиялар. Зәйнәп Биишева исемендә китап нәшриятыннан китаптар. Киске Өфө газеты Гөлфия Анбаевадан әлбиттә бүләктәр буласак, һәм дә безнең яңы дусыбыз, ул да булһа Тиястан, сәй фабрикадан менә шундай тәмле Һинд, Кытай, Кения сәйдәре һәр бер магазиннан әйткәндә уны һатып алырга була. Мин Нәгым Нургаевның хөрмәтле телевизор караучылары, һезнең менән килә очрашканга тиклем хушлашам. Исәнлек, һаулык сезгә. Байрам менән әйдәгез, байрам менән.